Ponosna mama se ne odvaja od svoje naslednice. Bivša zadrugarka Milica Veličković porodila se pre 2 dana i na svet donela svoje prvo dete, ćerkicu koja je odlučila da da ime Barbara. Milica je rešila da naslednica nosi njeno prezime Veličković. Iako je mesecima u zategnutim odnosima sa porodicom Terzić i često su prozivali putem društvenih mreža i medija, Milica je sada rešila da spusti loptu i da stupi u kontakt sa majkom Borislava Terzića Terze. Ona je obavila video poziv sa njom i baka je videla svoju unuku. Milica je aktivna na društvenim mrežama i objavljuje kako provodi vreme sa svojom naslednicom u bolnici. Prvo se zahvalila svima na čestitkama i objavila je sliku kako drži malenu Barbaru u naručju. Milica je sada objavila dokument iz bolnice. Ona je podelila dokument koji dokazuje da je mala Barbara po rođenju dobila najviše ocene. Simbolički ime Barbara često nosi konotacije snage, otpora i jedinstvenosti. Osoba s ovim imenom mogu biti shvaćene kao osobe koje ne prilagođavaju se lako društvenim normama, već slede sopstveni put. Takođe, ovo ime može ukazivati na nevinost i hrabrost. Ime Barbara je takođe povezano sa hrišćanskom tradicijom. Sveta Barbara je bila ranohrišćanska mučenica koja je postala zaštitnica od iznenadnih smrti i opasnosti. Zbog ove veze ime Barbara simbolizuje hrabrost, odanost vlastitim uverenjima, čak i suočavanju sa velikim opasnostima.